Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, početnički podcast. Did you know that fast food is very popular in Croatia, especially among young people and busy workers? Burek, cevapi, pizza, and sandwiches. Fast food is everywhere. But how do you talk about fast food in Croatian? What do you say when ordering at a bakery or a fast food stand? Stay with me to find out. Danas pričamo o brzoj hrani. Brza hrana je hrana koja se priprema i poslužuje brzo. Ljudi je često jedu kad nemaju vremena za kuhanje ili kad su vani i žele nešto jednostavno i ukusno. U Hrvatskoj postoji mnogo mjesta gdje možete kupiti brzu hranu. Na primjer, pekare, kiosci, restorani brze hrane i dostava. Najpoznatija brza hrana u Hrvatskoj je burek. Burek je jelo od tankog tijesta punjeno mesom, sirom, krumpirom ili špinatom. Burek se često jede za doručak ili kao užina. Može se kupiti u svakoj pekari. Cevapi, mali komadi mljevenog mesa, posluženi u lepinji s lukom, ajvarom i kajmakom. Cevape možete pronaći svugdje. Pizza. Iako dolazi iz Italije, pizza je jedna od omiljenih i u Hrvatskoj. Možete je naručiti u pizzeriji ili kupiti komad pice u pekari. Također ćete pronaći pizzu preklapaču. Sendviči. Razni sendviči s šunkom, sirom, povrćem i umacima. Obično se nose u školu, na posao ili put. Hamburgeri i hot dogovi. Popularni među mladima, posebno u večernjim satima nakon izlaska. Ja ipak preferiram burek nakon izlaska. Palačinke. Slatke ili slane. Palačinke su često brzi desert ili lagani obrok i jedu se za doručak ili nakon ručka za užinu. U hrvatskim pekarama možete pronaći razne vrste peciva i jela. Kroasani, lisnata tijesta, krafne i ovisno o regiji slance, klipiće, pogaču, fritule, kiflice i štrukle. Osim toga, mnogi ljudi naručuju hranu putem aplikacija kao što su Glovo, Wolt ili Bolt Food. Kad naručujete brzu hranu, možete reći: molim jedan burek sa sirom. One burek with cheese, please. Molim malu porciju ćevapa u lepinji, s ajvarom i bez luka. One small portion of cevapi in flatbreads with ajvar and without onions, please. Imate li krafne? Do you have donuts? Za ponijeti, hvala. To go, thank you. Brza hrana može biti ukusna, ali važno je ne pretjerivati. Previše masne i slane hrane nije zdravo. Zato ljudi pokušavaju pronaći ravnotežu. Ponekad salata, ponekad burek. A sada pitanje za vas. Volite li brzu hranu? Koja vam je omiljena? Jeste li probali burek ili cevape? Možda više volite pizzu ili palačinke? Pišite u komentarima. Što najčešće naručujete kada ste gladni, a nemate puno vremena? Nove riječi. New words. Fast food. Brza hrana. Bakery.
pekara. Meat, meso. Cheese, sir. Pizza, pizza. Sandwich, sandwich. Burek is burek. Cevapi, cevapi. Pancakes, palacinke. Croissant, croissant. Donut, krafna. To order, naručiti. To eat, jesti. Delivery, dostava. Takeaway, za ponijeti. App, aplikacija. Healthy, zdravo. Salty, slano. Fried, prženo. Korisne fraze, useful phrases. Molim jedan burek sa sirom. One cheese burek, please. Imate li pizzu s gljivama? Do you have pizza with mushrooms? Volim jesti ćevape s ajvarom. I love eating ćevapi with ajvar. Gdje je najbliža pekara? Where is the nearest bakery? Naručujem hranu preko aplikacije. I order food via an app. Ovo je za ponijeti. This is for takeaway. Ne jedem meso. I don't eat meat. Palačinke s čokoladom su moje omiljene. Pancakes with chocolate are my favorite. Thanks for listening. If you like this podcast, make sure to leave a like and subscribe. Every week you can expect a new interesting topic in slow and clear Croatian. Please leave a comment if you have a topic suggestion or want to learn something specific. Feedback is always welcome. If you want to download full transcripts, you can find it on my Patreon. Next time we'll talk about festivali u Hrvatskoj. Until then, happy learning and dobar tek. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.